I veliki pozdrav svima ljudi, Fumbuju ovdje i danas ćemo malo pričati o novom updateu što nam je spremio Clash Royale. Dakle, mislio sam da nam ovo sad postane kao neki serijal gdje ću ja pričati o novim updateima, ali hajde da mnogo ne tupimo, već da priđemo na sam update. Dakle, svima vama je poznat Giant Poison deck. Dakle, ljudi, to je deck kidao, dakle, svi su ga koristili. Ali da vam kažem, možete bukvalno da zaboravite na njega. Ljudi, Giantov život, ili kako da vam kažem, health, je smanjen za 5%. Tako da, ako je Giant prije updata imao 1000 života, dakle on će u novom updateu imati oko 900-950, nebitno. Ali nešto što je zanimljivo jeste da Giant nema, dakle zavisi od levela, Giant nema ispod 3000 života. Tako da razmislite malo hoćete li koristiti taj deck. Prelazimo na Poison. Za Poison nisam baš nešto saznao, ali nebitno, dakle Poison je također oslabio, predlažem da ga ne koristite. Dakle, više ne usporava protivnike koliko sam ja čuo i da sporije crpi njihovu energiju. Ono nešto što je dobro, dakle, jeste Skeleton armija. Dakle, više ne košta 4 eliksira, već 3 eliksira. I level im je povećan za 5 nivoa, dakle, ako vam je prije updata Skeleton armija bila na 2. levelu, sada će biti na 7. levelu. Ok, nešto što je malo loše kod Skeleton armije, ali ne toliko, dakle, sada ih ima 16, a ne 21 kao što ih je bilo. Dalje, za Elixir kolektor, dakle, također možete zaboraviti na taj deck, ne u bukvalu, ali ja ga više ne koristim, onaj deck što sam vam pokazivao. Možda će biti tu negdje screenshot deka koji ja koristim. What the fuck was that? Eliksir više ne košta 5 eliksira, već košta 6. I neke male prednosti da dobijamo 8 eliksira, dakle ako niko ne pipne Elixir kolektor, dakle ako ga niko ne okrzne, ono ne udari, nebitno, da se ne izražavam tako, dakle dobit ćete 8, a ne 7. Dakle, i da, život je produžen za 10 sekundi, dakle vrijeme trajanja eliksira je produženo za 10 sekundi. Dalje ljudi, log je sada brži, dakle ne ide onako sporo, brži je i šteta koju on nanosi je veća za 8%. Tako da vjerujem da ćete u buduće koristiti log oni koji imate i ovi jači igrači svijeta napravit će deck sa logom i Skeleton armijom, siguran sam. I još nešto što imam da kažem je ledeni golem i golem obični, to jest ice golem i golem. Također i oni kada se rasprsnu, dakle daju štete letećim trupama, a ne samo ovim nadzemnim trupama. Dakle, na primjer, ako sad napadate golema minion hordom, dakle on kada se rasprsne, dakle vaša minion horda će izgubiti nešto malo života, ali ne vjerujem da će skroz da ju golem ubije. I to je to ljudi, dakle što sam imao da mi ispričam za ovaj update i moj prijedlog je da ne koristite Giant Poison deck. Dakle, možete ga koristiti u areni 5, 6, eventualno, dakle 7, 8, 9 arena ne dolazite u obzir, dakle ljudi će brzo da vam unište Gianta. Dakle, eto nešto, ako želite, vidio sam puno igrača i Molt i svi ti strani youtuberi da sad koriste Skeleton armiju i log. Dakle, pa pokušajte napravite neki deck i uzmite Ice Golem. Ne znam ljudi vi koji imate, dakle, to je to za ovaj klip. Nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, naravno ostavite like, share i subscribe, dakle podijelite sa prijateljima da i oni nauče, dakle, i predložite im dekove ove što sam vam rekao sad. Dakle, vidjet ćemo kako podržite ovaj klip. Mislio sam da nam ovo od sada bude neki serijal, dakle o svakom updateu ću nešto pričati, dakle neke
mane neke vrline. Ok ljudi, mi se vidimo ubrzo u novom klipu. Hvala vam ljudi na 45, 6, možda čak i više subscribera, ne znam sad. U svakom slučaju hvala vam puno. Mi ćemo još nastavljati ovako sa klipovima. Ok, da ne dužim. To je to ljudi za ovaj klip. Hvala vam puno. Ćao.